Mina empilweni yami angidingi umuntu ozolokho engicorrecta engitshela izinto engangazi. Ubani odinga ukutshela izinto? Ukhuzane. Ukhuzane odinga ukutshela izinto umuntu ongamazi. Barong emnewethu abantu uma bekuthuka. Fanele bakutshela amaqiniso nje ngqo. Fanele bakutshela amaqiniso abantu. Abakuthuka barong. Ngibonile ivideo yakho ku YouTube ngithi ngizoyibheka ngala sengihlangana nalena kuqala. Mina angazi mnewethu ukuthi inkinga yakho yini ngoba phela empilweni uyayihlanganisa impilo uyayizama. Ukhona ku TV kweSmoke and Mirrors la ngakubona khona nakwamanye amasopa nje ngibona khona futhi ngajabula ngabatshela la endlini ngoba bakwazi ukuthi hayi umnewethu lo phakela umshakathi wakwaNongoma noma ngasazeke isigodi. Uyabona iyiphi le attention oyifunayo ongayitholi leyo ntantatheke manje engathi inkunku inqunye ikhanda ngoba phela impilo uyayizama ukhona ku TV ukhona emabhizinisini okufuya kwenkomo okudayiswa kwenkomo ukhona nawo IFP ufunani ukhona nasensizweni yini leyenza manje ukuthi uvele untantatheke phela manje uyatantatheka phela manje uhlo wenkukhu enqunye ikhanda. Uyabona ngeke abantu bengakutshela abantu uma uphambukile la kwa social media lana akhona kwandabandaba lana mnewethu uzokutshelwa ingane la ukuthi uphambukile kutshele ngendlela yayo ikuthuke. Uma nifuna ukuhlonipheka kufanele ukuthi niposte izinto ezihlukile kunalezi enipostayo. Njengoba ubonisa ukhuzane niyamazi uphila naye njengoba nje uthi awufuna ukuboniswa umuntu ongaphili naye. Ukhuzane odinga amandavazi kubantu angabazi. Uma uthi udinga ukuboniswa yila abantu okhuluma nabo ufunani phola ngoba uthe inamba zabo unabo unazo inamba zabo ufunani la kuthini wayiphela ngabafonela ngaphela bona uma udinga ukuboniswa yibona usitshelelani thina uzokhulumelani la sekuningi bhuti udecilela abacule igama labo phansi onjo waqala ngijoka ngayijulela ngaze ngiphawule baphawula abaningi manje sokukhuzana manje ukunini la kwamncoma khona ukhuzana mayenze kahle uma uthi awuhambi netrendayo kanti utrendela mahala ngoba phela ukhuzana wenza imali uyasebenza ukhipha album eshisa kona bonke abaculi fanele manje siyakathanishinike kuyena manje sizonaka wena ngapha ufunani enganeni njengoba ubiza wakho kulungile kubiza wakho manje umoshelana umculo wakho ngoba ayikho inkampani asebenza kuyona ukhuzana aqashwe khona umlungu uyayisebenza uzimele wondla umndeni wakho uphilisa umndeni wakhe ngalento uthi akwenziwe njani ke manje kunakwe wena uyasazi nezizathu esenzosexabane nomuntu yenziwa nje ukuthi akabuyele emuva bangakona abantu oxabana nabo empilweni wabuyelana nabo asazi izathu esenza ukuthi wena uwehle kuba yikhansela umphakathi wawenza kahle awukudinga wafanele ukubuyisela kuba yikhansela nawe unezinto zakho nje indaba zakho ebhekene nawe kola sesho lutho nifoma ngikhanda ama TV manje nifoma ama TV ukuthi ninyukwe ngengane kwaba nini lengane inwetshwa eneshule engakwazi ukuyikhuluma mayikhuluma kuthiwa ithanda ukukhuluma ebengeke athula mayibhala istatement amayisay udlulisa umizwa ukuphatheka kwabi kwayo kuthi ibhala amayisay ngifuna enze njani ngathi manje alemiyene iphela impilo yakhe onela lobani kwakhe impilo njoba udlala induku uhamba zonke lezi indawo lezi uphela impilo oyiphilayo ukhona uyayiphila nini impilo yakho ukhozana phela ukuphendulana nani manje ekwilevel engaka amaskandi nifunana enganeni phakela umthakathi mnewethu
kanti abasakhuzi nina abantu ophila nabo phela fanele bekukhuze phela manje abantu ophila nabo uthi cha ngathi usogala wele manje usobeyond njalo uniqhamuka nozogxeka wena uniqhamuka uyaxeka wena uwazi abantu abalalwayo omasikandi abalalwayo yonke lonto leyo yini kwenze njalo ngoba uyeka abantu beyiphilela impilo yabo bezamela isikwa sezingane zabo nabo kuhle ukuxa kwamuntu osekwancoma ngaphambilini akaze ngibone mina ividiyo yakho uncoma ukhuzana imisebenzi yakhe emihle ngaphambilini akaze ngibone mina ukhuza abantu abathuka ukhuzana daily uma epostile njalo uma postini yakho ungabona kugcwele inhlamba akwazi uyikhanda ivideo ukukhuza lowo mhlola lowo ungithethelele kama ukuthi lo video wayikhanda kodwa mina njengoba ngiyakufollowa nje ku Facebook na TikTok angaze ngize ngibone ivideo ikhandele ukhuza isihlava sokuthuka kwabantu sokuthuka ukhuzana njalo ngiqhamuka nokuzoxeka njalo kwenze njani abantu mabephawula fanele manje ufuna ukuhlangana nabo manje ngoba nakho abantu baphawule ngendlela ongayithandi akubonke abantu bakhuluma into oyithandayo la kuthi usekhulumile kubhudu ndabandaba akasaphikiswa umuntu useright final wethu le akekho abantu abandaba la social media lo hlezi ngiweseka ngima nawe ngibabaza umsizwa bakho nobugagu bakho nayo imisebenzi emihlo yenzayo ngiyabona ukhulisa insizwa kuhle lokhu impela ngiphunyukile impela hayi ngihlulekile ukuyibamba indlela owenza ngayo ngihlulekile ukuyibamba ngakho abaculi bebanika ngaka nje la South Africa abaculi bamaskandi ukhetha lo mthandayo lo ngamfuni imiyeke Kasolo mthandayo vothi umculo yeke phasi ukhuzana unaka impilo yakho